Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Ya Talim, ya Talim, ya Talim, ya Talim, Syailillah, 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 Syailillah. Ya Nabi Muhammad, dalikal fadlu minallah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu sallim. Amo na ini pagyan no sabab sin kaawam ta mabano sin kakinisan pamarat saya intimu pakipikilan ta nakakaring ha TV. Bukod ta na nakaring ha pamando sin Quran. La ilaha illallah. Rabbi khalaqi min nur fihi ikhtiran alahu akbil ya muhtar antalami antalami qul ya azim antal azim Muhammadun basyarun laka basyari. Ikakauhan tagpito simbulan Rajab. Bulan ini bulan sin Allah. Mahasud sin Allah subhanahu wa ta'ala nagpapanaw haipon niya. Dahil ha Masjidil Haram, ha Masjidil Aqsa. Siya tahon sin kasusahan. Lando nasusay Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahul Kafi, Rabbunal Kafi, Nasadanal Kafi, Wadananal Kafi, Limunil Kafi, Kafanal Kafi, Wa ni'mal Kafi, Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلاة بالسلام المبين. Muslim nito ni Rasul sallallahu alaihi wasallam si Mambahayang. Ni Rasul sallallahu alaihi wasallam tiap-tiap aun kalamayan nila amin tampat amin milya sin Allah Ta'ala. Kumapit sila sumambahayang. Nakaratong siya mukdaira. In gift ini sin Allah Ta'ala. Gift niya para wi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iwan gift niya pa mga umat. Diya ka. Gift ini kiyawak pa siya magtuwelong siya piyara. Inabi Musa na kayan. Unulong indihil kayo mo sin Allah Ta'ala. Piyara niya in gift sa lagu-lagu sin Allah Ta'ala. Kanya amunain 5 waktu sa mga. نور الوجود وأنادي يا معين الجود